وانتظار الصلاة بعد الصلاة, namazdan keyin namozni kütүү dagı mına oşol günöөлөрдүн кечирилип даражалардын бийик болушуна себеп болот экен. Фазаликумур рибат, фазаликумур рибат, фазаликумур рибат. Мына ушул кандай жакшы байланыш, мына ушул кандай жакшы Аллага эмне биздин байланганыбыз, урматтуу жамаат. Лав я'ламун нас ма фин нида ва саффил аввал. Эгер азанда жана биринчи катарда кандай сооп бар экенин адамдар билишкенде, summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Azan aytkanda жана биринчи сапта турганда кандай сооп бар экенин билгенде, адамдардын бардыгы не жанакындай чучуклак тартышмак дейт. Не жана жеребовка кылып, не kim tapsa oşolar birinciге oltura turgan bolup, her namazda ушундай тартип болмок дейт. Bizde ne? Birinci katar dele boş, azan dele pastayan dele biri aytat başka kılat. Oşonun emnesin biz soğuğun barkın, kıyamata oşon neselerdi bizdi kançalı dengeliге çıkararım bilbegendiği öz için gapilette olup, unçukpay arkan kırayette aja olursam azan aytpastan jönele kelip ketip daim kuvançtaksır azan aytip koyup oturuyor etkenmiz. Demek oşunun biz soğuğun başkasını bilgenimizden yaklatkenmiz. Sen ayta verme pastayanı, davay çuçuk kılak kılavuz deyip duruyor emne, jerebovka kılıp duruyor. Je olursam janakım edip koyut, animani deyip. Oşon aytты Peygamber hadiste. Dar namazda oşunda çakıp durup kim utup çıksa oşol azan aytıp oşol birinci sapka olturat ile deydi. Demek meşitke kelgen özünçe soğup, al soğuptun içinden dağı aldığın katarlar bul özünçe soğup iken kerek bolsa biz emne muştaşkanга çeyin barat ekенбиз. Walaw ya'lamuna ma fi't tahjir la lastabaku ilayhi deydi. Eğer meşitke erterek baruunun soğuğu kандай ekenin bilişkende lastabaku ilayhi o anda jarışmak deydi. Köçede bağırı çurkap gelişmek deydi. Men birinci kirem deydi. Walaw ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walaw habwan. Eğer kuftan menin bağımda ta kanday soğup bar ekenin bilişkende basa albay turgan adamlar bolsa, emne süyrölüp, jörmölöp bolsa da kelmek deydi. Tizesi menen, kolu menen jörmölöp, putu menen basa albasa, gulap dağı, jörmölöp dağı kelmek dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol bağımdat menen kuftanın soğuğunu aytutat bizge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde aytat, balagani annal meleka yaghdu bi rayatihi ma awwali man yaghdu ila al masjid. Maga uşunday kavar keldi deyt. Yani Peygamberga kavar Cebrail ferişte arkılık kelet. Maga uşunday kavar keldi deyt. Kimde kim birincilerden bolup meçitke jönösö, al adam menen birge ferişte bayrağın kötörüp alıp koşa jönöйт deyt. Fala yazalu biha ma'hu. Oşonu menen daim birge bolat hatta yarjı үйүнө kaytkanга çeyin. Fayadhulu biha manzila. Kerek bolsa şoşun menen koşa kelip turup, janak adamды emne bul bizdin partiyadan dep turup, oşol emne aşhadu en la ilahe illallah aşhadu enne Muhammeden Rasul degan kelmasini жазып alıp, bul imandu bul bizdin periştelerden cemaatinden dep үйүнө kirgenge çeyin çıgat deyt. Mına oşonday ele wa inna şeytan yagdu bi rayatihi. Şeytan da oşonda özün jelegi menen çıgat eken hatta yarjı fayadhulu biha manzila. Eger emne başka işke, jaman işke jönöy turgan bolsa anda şeytan dagı ne kılat eken özünün jelegi menen çıkıp turup kayra үйгө kirgenge çeyin bizden ajırabastan mına oşol bizdin janыбызda barıp kelet deyt. Urmattуу jamaat. Akırkı hadis kaldı. Mına oşunu men jıyıntıktayız. Man haraja min beytihi mutatahhiran ila salatin maktuba. Kimde kim sizlerge okşop daratın taza alıp farz namazga kelse deydi. Cuma namazı farz, mına cumaga kelip olturaslar. Uşul hadistin kança soğuğu bolsa sizlerge uşul hazır. Sizler mına uşul farz namazga darat alıp keldingizler. Kimde kim farz namazga darat alıp kele turgan bolsa fa ajruhu ka ajril haccil muhrim. İhram kiyip ajılık ötögen adamın ajılığının soğuğunday soğuk olat deydi. Kuday üçün darat alıp farz namazga kelse. Ve men haraca ila tasbih duha la yunsibhu illa iyya. Kimde kim darat alıp gün çıkkandan keyinki duha degen namaz var. Mana oşol duha namazını okuyayım deyip turgan bolsa fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Bul umra kılgan adamın soğuğunu alat et. Umra degen söz bul jılını kaydın içinde mına oşol Mekke Medine'ga varıp oşol jerde ibadat kılуу. Ve salatun ala isri salatin la lagwa beynehuma. Kitabun fi'liyin. Namaz menen namazın ortasında eğer bir emne bekerçi, günö, jaman nerseler bol boy turgan bolsa bul mına oşol emne illiyin dep
жакшы адамдардын сообу жазыла турган бейиштеги тактайчага жазылат экен, мунун ушундай намаздары бар деп. Эгер эмне эки намаздын ортосунда сиз күнөөгө жол койбосоңуз, намазга шашылып, намаздан намазга күнөө кылбай келе турган болсоңуз, мунун намазы мына ошол эмне периштелер жазып коет экен, иллийинге бул намазга мунун намазы кабыл болгон деп. Жараткан Аллах Таала мына ошол Аллах үчүн фарз окуйын, фарз ибадатын өтөйүн деп келип отурасыздар. Пайгамбар хадисинде убада кылган соопторго жетүүнү бардыгыбызга насип кылсын. Субхана роббика роббил иzzati amma ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.